Shubor nakaslem jong unong san hima. Kari boy dorbar hapo kajingelam uba RB Shadam komu presiden kilalit ay sentiu uba aden basayomot kum kajing ay mensiam habau dang syang syak tangan hakmat ke additional secretariat. Numar bapiwan na kariboy. Te pisutu kuno kan mak sarkar mata hadu mata kampat kuah penikran buat bardan kampat kuah persnap ikan di jindawa jeng bardan. Ke jing ijeng pil bardan chatan palaya saus ni. Tong iwan na kariboy dobar hangni giton presiden, vice president advisor jong kariboy dobar. Ban berpaulang sakmat kari bekerja beliau bakariboy dobar. Kay don kat pat kan ke isu. Kamdei pangidon mata berkano-kano parti nak report baru aduk mentarung idang ngir ngiyapun hak report district nak bentaka ke job nak bentaka employment juga pun samla ke jungi kepada tak iki aduk mentah dengan sukmen ni berpau di sukmen bau don rongba nong elam berkumune balami sakmat bat ni kuat banir don betah kan ke isu ni Christian ni support on issue base kata keting pengidon tenggila ai ke do ketuai ke kerat nang tai ba arden bai nang yobor bai nang lain obleng don kat badi ngi dei tang gibriu ngim don ni ngi suan nang ne ban ai play ban ai musim ni berpau pengidon kat kum kari boy bro koi ringkat badi nang petagan iki isu kebadon nakmat jong i kamdei tang betai jong ismet nak petagari bekerja gibriu bro koi yem dalak than ban betai ke ke bah tak sarkar kata napok cakap tak pakai ke bangi i kalong ba kani sarkar i kumbaka penpau sakmat jong pai ba kamlong pro people kalong personal vested interest la penya ya ka da kita pat imat kam salia la da ja kano wat ya kari bekerja konriu dala da ngalong MLA la ngalong minister da klet no igaloi jubi kun ki jonga ka penpau ba ngaklet ya kari bekerja Malang isu tu apa kariboy kadon lang chung demeli ekonomi khmat kariboy district dan sanmut demeli ke atau kane ka chingshim jo bido pyong kane ka saka kam sngam kadai ru ko ching pernam bagi medi jo kariboy district bakim kran ei halo kane isu to halor kata ban om kode baki MLA jung kim kan ei ru nginamong hendai kariboy dorbar kade ka wei na ki organisation ka bahe ka bala slam ba nadu bendai kadon bat kade ka non political party kene kabangila pania simenta hakino gino ki function lan gino ki jingkot jongno te bat ya ginong mikmat ru ngimong utaw de jong kata ke parti utaw de jong kata ke parti nginam kren dia kata ru bat ba haka juga por gidon ki sudiaw lada ginong mikmat jong nari boy boro sangun kim kren ye kabamot ba kim don ki jikit kli ya kadori boy kai ya kata dingi kren be kata yang nginam ong udon na kano ke parti ngiru ngimdon na kano ke parti ni keren baik nak banta kari bekerja benre te banom ban keno ya kita ki MLA jongi manong ba balai kita kim keren pinle ayu kita nginom le ai ringat rai kila sufu khamba lada kim keren ye yang ne kapang ngat rai upai ba jong adori boy usa jubab ya kata kita